Sihlobo salobeka ngumengameli wakuleli ngaphambilini Jacob Zuma lebantu abaso bebafana bangulabanye balabo labalishumi nemfica labavela kuleli labavaleleke Ukraine ufuna ke labo lababahehile ukuthi bashushiswe. Indvodzakati yaZuma lenzala sayivule licala yavulela dzadzewabo Duduzile Zuma Sambudla kanye ke nalabanye lababili ngetinsolo tekuthi bayathinzeka kuloku. Zuma Sambudla uvule licala lekhwabanisa lapho wazi khona ke wadukiswa. Lamadvodza aqhubeke njalo nekwenta lubito lokuthi afuna kubuya kuleli. Noma kuzokwenzeka uthumele emoyeni nekudla akungene emlonyeni nebuthongo abufiki ngalokunjalo. Phumla Zuma lebeyangusibali walona beyangumengameli wangaphambilini Jacob Zuma akafuni kuvala utho kepha la kufuna ukuthi kubuye abantwana bakhe baphephile labayengcenye yalabo labalishumi nemfica labavaleleke eUkraine. Abantwana bakhe bebafana labathathu batukulula basihlanu bangilabanye lekusola ukuthi bahehwa sihlobo ukuthi bawuceceshelwa kwabonogadza eRussia ukuthi bethenjiswe umsebenzi uma kuphela ukuceceshwa kanzi futhi uthi ngesikhathi lelicembu lifika eRussia leniketwa emakoni leya ukuthi liwahlikihle labekade abhalwe ngesiRussia. Ngemva kwaloko banikwa ema-uniform dibhamu lesezingeni lelisetulu kanye netichumane base bahanjiswa nemasotsha aseRussia. Abakwazi ukuphatha uMaths angisho ngoba kuzingane zami. Ngicabanga ukuthi zonke lezi zingane ehambile ziphila leyo mpilo. Kangakanani ke usinikezwe isibhamu ungakazi usiphathe kuthiwa shona khona. Kulengiswa ama hand grenade kuwena kuthiwa shona khona ungakazi utrain. Sasingazike ngangingazike ukuthi kuyoba nje. Uthi lokuthi nje bantwana bakhe bahehwa sihlobo sakhe kwenda simo sibe sibi kakhulu kungakhulumeki. Uthi ukile wacela lona beyangumengameli Jacob Zuma ukuthi angenelele kulolu dzaba kepha solo kude lokucaca lokuvela kuZuma. Yakubaba mayifika eRussia wazama indlela zokuthi wayethembise ukuthi uzobuya nabo ngoba yonke le ndaba akayazi. Uthi ke waba akakwazanga ukumbona President waseRussia wabhala incwadi washiya nemali yokuthi abantwana masekulungisa izinto zabo bathenga amathikithi babuye. Wacela nokuthi bakhishwe kule danger zone abakuyona ekungenzekanga ke. Zuma uthi bese kusikhathi bantwana bakhe bebafana bangasebenzi kanzi simo lesibaholele ukuthi bagcine bangena kuloko la kuthandazela manje ukuthi bantwana bakhe babuye baphephile basaphila.